Nabenta ka election Arzal Arpulai. Di wan lam sapi ya kasur nak keleng ke jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba ki shalentam ke sensyar pat ba. Pi baro iba pet ka channel jong kinjat syai ka kene program ka bangila ka tang shalentam ka sensyar pat ba. Te kumjo mentasi la dan kalenti bin let Hakaway pa constituency kata ada yang nampak constituency banyo snow ke air elections dia kalau kumno mentah kene seperti ke mentah but inyo banyakran katu kan ngut kipat ba but kumju ru ini akran ini persang menyo banyakran berkertong kiba day ban airang stage constituency Bat in pet ya ka jing long jing man ka kongres namar ko pangitip ka ripoy ka day ka ba ju ai ka jing kersan ka papura ya ka kongres di mentah ka kentingin persang bantuat jing mot ba ka kongres ka long kumno syani support ripoy mentah ini kenti mentah lom na sarai Ta ka kanti te kalong ka jeng khat hi kini argon la symbol Kongres UDP bet ka NPP ni ki kumla ko ko parti ban khau satkan kala tela seng relum hi dah dan menta de kadai kadang mencha lang menta sansmem kadai ka sarka senrop long menta de kwa ban long tang ka wei sa ka seng relum Gam xem mangate kwa bet yang bere tab ba ai ka ma jam ngi khun pi ai jing bela oh sensar kan ikan pipi te jenjar ba por sensar kan bere sa tombang ba kapisar ngai maklar te nya dengan so thar pi kong namar ba mandas nem dengan yo sia wej ba gadbon kadon bun ki perti Henry man usnem de ki pau tang ke nei ar perti hitang kan ka bombat gakti Henry mandas nem de ki bun kalat ki perti i menta de ka khubur ka bana wa ya ka UDP er ma long ka be sharum seneng kanang po i ka de ka we ka ba ni pe je bro ya menta i de baro ki pa ba kwa i ka parti relum ma Kau keras tem kita masuk entah. masuk Kamar kelahir ke. Ih, ladan ditau ke kita mau. Tak kita kan berbaik. Bisa long lah. Lahir kan. pagi ba kami tet bahasane de kai Mong dong được ba. Di sana kita kata kayak pi. Dari UDP. Nah kalian cong konstitusi po de tip halala kajing sutu long ka tangpa hala nabta cunga long de cong ka UDP Pi kumno kongres menta kadang la ciklik kumno hari boy. kata kalian te ngai baka lada long hak takar komro kamla beli ini marpa wat haneng ru kam don bor hire Rai lada idon akal yang mdei tang ba meral ndai kino ru lada kita nakal yang sensyar lek se
kajing kelak kan wat kumba ngila ban sutu kalong ba ni hakajing sia ngimre ban pet ya ka parti kalong tangkum ke uniform ere ngapet yo beri ke Jing klain te to sitting te long ka chance la don rupa. Marki but bang jong i ru long gabyang rupa he. Te namar ba kongres ru ka chui. Te sa di benang mi cumai mentar kum i kong mak delit. Te so parti jong i ru klain. Baru adi kanya ka parti ke barang thumai sudah. Ready kanya ka mno yalam kidi balarem. Nadu sitting amli ba Meral Bonsi na ko boromi tay kong rona khumdai beri XMDC jikono po onsi tay kong Max Zelin Saukmi Maulong i beri MDC bamenta joko musling konsi baru kidi geno yalam ndre chauffeur hi tangga uniform gamu tangga parti ndre kidi gibre balarem ta banongi tay kata kajing le hi ka syong hakini ka laingot Kublai pi barok menta kasngi ngadon hapo Riboy District Congress Committee Office ti hang ni ngin ban kran ki ya ki katu kan ningut ki nong kersan jong kini ki kertong ki wana constituency yo ngadai na po ayo naka mahuti constituency kersan iba Charles Marngat ti kawai ka jingkeli ka long baka kongres himenta kam don chu tang ki MLA ki do nrai ka dan tang ki nong yalam but ka bapelong ifi bat bafin kersan ya kani ka parti kalau kumne pi hakaban kong kalong ba pi i abang ipet ya ka parti to kiba ka parti kadai tangga uniform ko man syong no mo ti ka parti kalon gidon gibre ko bami gidon gibre ko barong ti henry ka ba ngi hapo ka mauti consenting yo i ba ngi kersan ba Charles nomor bidai ibreu dei riu trai ide baka kongres pat hadu kan no pisos kam baka kongres kan la bandep ha ya kani ka election ngai i ngidon gilidar ki babyang ba banialam ka parti kongres ke jungi tipiwan kan no constituency wana unsling constituency te ka pelong ipi bapin kersan pura ya ka kongres namar ka kongres ko mangitip menta kamdon MLA issue ngiti na duk mensua mala duk kimi medot jungi ngisno tenat ya ka sing kongres namar ka dei ka sing ka bam jupik silang khmal iro tu ka ba pet lang yung udok usok yung siang kup siang tugi. Piwan na kano constituency? Ngawan na mauti. Di ka bapelong ipi bapin ay ka jing kersan pura ya ka kongres ka ba mentang isutu kamdon syu wat tangki MLA ro. Pi ka jing kersan junga ya ka kongres ngam dapat tan juga sang. Ka kongsan ne kalong bangin ngihapan pe obreu. Piwan na kano constituency? Nama hati konstituensi kong. Ka bapelong ipi bapin ay ka jing kersan ka bapura ya u kongres ya u kertong jong ka kongres. Kongkat kum ka jing iyo ke jonga long ba. Hakani san snem ka baladam ngilayo ya u kandidat jongi ubana ka parti NPP. Badah ka cu kapor hadian bala cop ilayo ya kerdan minister. Ndai ka bab ngipet pa ya konstituensi jongi ngis nguduk nong haduk kata-kata kan hakane ke kentir bementa ngasim ya kala ban pai khamat sia ka kongres ngada kwa hiru ba uni kandidat jongi ba Charles Marngat inpoi sakathong de hot ngala kades naka parti UDP PE haduk kat nong ngala ne bakane ka parti ka ba manga ngadon dan re hakane ke jingkala mentang ngala poi no saka kongres but ngadon hiru ke jingkermen barangkat ki nong kersian ki baju i kersian yang ke parti UDP nilai penyeso bat ke parti kongres bat naka liang jong ki nong kersian jong ke parti kongres ru kidang yai ne hi bat kaneka parti dengan ngai skam ba ka combination lene ke jing ya trailang jong ki ne ki atli ki tim ngin wan ra biang sai sisien pat ke thong jong ke jing job na ka benta kaneka parti kongres Pi na kaliang jonga simet hi nga kadon gijing skong purom ka kerpang ai mahe doktor di lepang ude u mentor jonga ude u guru jonga wala pelong yang kemni kembang long ru de mahe doktor di lepang
Dia kabadi bat ka parti ngani tu ipi gani kamde ka rai jong asimet. Kadi ka rai jong ki ba atau ka rai jong ki nang yalam ki leaders ki bedon hapo ka parti lene hapo jong ka kenhun ka bangi ngidon. Ki political party ki kiu ki hiar kat kum ngijing ya jong ka por tingi haban priang kat kum jing ya jong por. Kum tu pat ba pilai osngau ya ka sur jong pat ba nang ne nang po constituency. Bat hakan ni kajing keren bat ki kertong jaka kongres ni sotu baka kongres mentak la kadon hapden kajing trish tom ha bakan yo biang ya kan ni kasit kumba ka julong hakipor ki ba menswa ba kamtam hapo nong po constituency ka ba jubat be ka kongres ti mentak ka kenting i na kiwi constituency hang ni pori boy ru kadon kata kajing ikun ka ting ha na ki kertong jong ka kongres bakin yo ya kajing job na kini constituency hakan ni singi layo ruban keren bat kertong jong ka UDP na po nong po iba mineral bonds im Padba ki baju pet ya kena program ka bangi ai kerteng ka shalentam ka sensar padba nangepet ya kena program jong kendat syai bat hakaju opo ngin saya let pat hakwi constituency saya kendu pat pi hakoi pat kapor nabenta ka election arzar arpulai Iwan lam sapi ya kasur na keleng ka jela ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba na ukenjat syai sapi lingba ki shalentam ka sensar padba